man ni numu nsam obi wana numu nsam piefire numu tofa mo no odi mani nsam odi nyankopon de asie no doso ne nsam no utimi se oni nyankopon ye dey ediesie oni nyankopon ye dey ediesie oni nyankopon ye dey ediesie hwe na unyansa ekura no anje wo nsam frɛ me ntwetwe nkom phrase say 055 955 2686 055 955 2686 now ni apostle ntwetwe nkomo amanonifo Mumfa mu voice note no message na emfa WhatsApp line no so say mamu frɛ WhatsApp line no yedama say Job chapter 24 verses number 13. Job 24:13. Job 24:13. Pacho franu walo wa TV set no wadaruma. Job 24. Verse 13. Verse 13. Bible say menka say. Ebinima ehan enim etuatefo. Ebinima yo munyankopɔ anim han no etuatefo. One shana kwan. Anya de o meso we hwe nyankopɔ akiri kwan. One trana timpo. One person mete nyankopɔ tim but nyansa ne kyerɛ sɛ onti nyankopɔ han no ni dai etua. To de bia awrako pa. See wa himfo. Nyankopɔ sisi yen but nipa ntimi ntie na no emfa na no nkasa ntia. Aw. Eso sa wa hiri dibre no obi na ahya to wa ma. Aw. Wa kan se mu. Hiri kura di oboni ni die ma creator. About the Unyamobo. Hello, Pacho, we didn't have your free. Hello, Pacho, didn't have your free. Shalom. Yahweh Shalom. Oh, bad insura, Apostle. I just been here. I just been back up. Apostle, bad insura. And not that Apostle, what be any papa. What can we tell some trend? Now, somehow I can move to pa. Apostle. Nyansa je obi nsɛmwa ɛmani die Nyansa je wo nsɛmwa timi ma wo dana aboa ɛni ti na bukari nature dan aboa so man Nyansa je ni nsɛmwa so ya akoma pini mu no yeah very good so ya na de so ba sara tia oba ade ya very good akoso Nyansa je wo nsɛmwa ɛma wo ya sagriam se papa brania ko na dan no wa oba obi na na obie no wana no ntimi mu ye apaso timirika ko fie wura ba ko kam te fie wura ne so obi abetime na so man mura ne dem apaso nya na glen ana yan ko be ta apaso shete obi nyansa agene tam o to kwai ko anye yi o hwiase o se afi de o baba bum na bum no aba beto atani ata o baba beto nso gboro no abro baba beto adukuro mu nsu no no beti na gina apostle ba de chi papa anyumre wakasa apostle anyumre wakasa apostle ye dynamic ampa oba de chira no ntra wo si mo wai wo tutu anam yi no paja no abusi asantri nyina wato mini abema patamesa and pastor ke yi moda bi de ba ko obaba oba de stand ba bi obi ya bye bye unyansa ji wonsam a level a wokɔ when we so fu so unyansa che obi a enso aje wonsam aya ha won krofo bi kasa ho ohwe ndi na tie no asem o ja no na aje nsam what was akwe your madam for no jira would say aje nsam no where do oye what area ko wi sani no message a akwa na ono no na afo ebobo giveaway winning bonus no ono no de na wo bo no yehwe ono de na wo bo no ono de na wo abro no call left and right just or drive. Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Coutinho has robbed company. Sterling up alongside. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Yeah, obi ji winning bonus, obi so jin gotem. Ababone ji wonsam a.
Hello, but you didn't have a free. I'm not this will okay. But you with you. And then the home, let me say, let me know the bridge and the bridge. Now, what Nyansa I said, when she do, you know, some see anything. What the other oil and what is that about me to know? The Okasa there, or when so be only Nyansa and the it's the name of some who say, the name of Mr. These men are to be so okay. Me, Mrs. Abition, and I don't as a no say. I saw the call from the other time. I saw one come up on it. It's all I be you make much of it. Every day, they are not every day, they are not giving it to Line, baby, I say. It is to a crowd line, mean, tears now can you without them. I can be so free, be my wife. There was nobody in Shabby. Hello, Pacho, dinner, I can free. 055955 2686. Hello, Pacho. Hello. Yes, sir. Pacho, me tea without them. Hello. Yeah, Pacho Casa. Pacho, good evening. Yeah, good evening, sir. Pacho, dinner, I can free. Pacho, the Biami, to fix him with the Pampacho, and present business, Metafitation. After maybe imitation. Teshi for the share or tema. The Yapoma, on the bottom for Namanu. Why? Me person about me pana. About me chipichi me chill pitching my sacrifice bonny honey bonny million 19% coming on some. The member Suda. Naka me some naka. Nasiano, as a mere driver, Minika, Amdi Yajima, I am person about so. Miniska am the Faka, and this affair, so do it this year. Naka me to any more about the oh, father, Befano, on no bedding come away. Something a shop, and my flesh, and then I'm in Sacco, many I said, and then in Sacco. All right. Bye. By Nyansa and Nsam. So you and Sue and Nisu Nyansa for Bibra. Maybe a new P&A with some wound. As for Penina on Perfutuno. Aha, then too much tinku could be Kubigam. Yes. Hello, Pacho, dinner, Yagasafri. Hello, Pacho, you're from my brand, Cataflamium. You, Michian for. Apostle. But on church, and dear. Don't be a meet. Memang kau soal dia sen person memang touch of yang ini bi. Amen. Nah ada nama semua yang berdua. Saya berdua asap market. Ya, kumasi asap market ya. Berdua kan. Ya, berdua ya. VIP station wa Brosano so. Semua yang tambah. We Saturdays. Ya. Anak pano. 8 o'clock. 8 o'clock. Oh. Aja yo. Memang bi. Me tio chira pa ma suano ma bia firi mu ama ma say Bible no say na ania ni na sofofo bi ka chira ania ni but me tio die no chira wo fa ni na akopem na haba ni nyina so enti ama ma che nyamesom na fiye pa enti me show kuma say me no kasa si me show oh live enti me ba ho what is it? One Yahweh, Yame, Amen. You, bye. Bye. About the issue, I know also. Hello, Pacho, maybe I got free. Pacho, low TV set, no? Hello. Yes, sir. Pacho Casa. Pacho Casa free. If I put on an intro. Because you preaching for an Angye commercial, and say, and the piece no picture, no of the home come and what to watch them in so. And I think you're fasting. It's in your accident. It is there. Matic, Obadi out manka cracker. A brenninti, manco fasa, a brenny bury me. Intina. Me cornesano. Tibre Obadi out do naming more time now. Capricci will say, I carry my second chim, you know. Nami and part 1, part 2. But airtime ninety.
The Bripem no body ma de sponsorship. We are one topic met to me bo na machichim. Kawe kaya wada. Na kamaba. So na mutira me say. Mon sponsor me na box na me bo a. Kasaba inkobi ato gloves ashe me sasa me nko American ko pe di la hoya. Na me moro no. Nyi scan made in Ghana me mo. Na o kan okra nya bo afo. Tikitu abi enso a. Ewi aye me na ma ne beto so. Na wo kitu abi na wo so dia sponsor. Na spread na kwachiri na uni ebi so ate asacha na dwene because we can the book of Job chapter 29 verse number 13 Bible can say me o dit asem na o kan Job chapter 29 wa omu ade be boa me se me ka sempa no verse number 13 ti me ka sempa no omu a ade boa me sponsor me nti di oya yira no nshira ba wo so na nshira ba wo so sanse wo na sponsor me na me kan no so atwe no free abrabofunu na yakopon so de hu nshira brew nti di oya yira no boa me na ne hu nshira emra wo so amen. Hello bacho di ni we aka safi bacho the friend and Mangus man ka te fi danso mo okay meet you ba ana di na mi shira yo ya wo mi shira apa e ti da le sa te ni ti ba ta ya e bu na brazo papa I am not saying papa no me jani no me say some na out to no find you do na you do it ya papa dey nya kwa je na the asora yo contact and tell me tell no me say that e papa ate papa do man nya kwa je the one me o some papa papa kan je and then no be the fine and no fire ida me start getting you papa dey nya me say na tesa yeah, wa we share nya market hon headquarters no opposite police station wa do police station junction so I'll be sabe bia livia was 7 day wa obi abechiro ti oba de shira bebre no hwe so asempa ne dani nipa efri ni bone ho piani pansho ha mu Nyansa kwantimi emfa nkosi ba bia onyankopon nyansa be ka wabrabo ho a na abo brabo kronkron Yes. Hello mpacho di ni ba bia ka free. Hello. Yes sir. Mpacho mi dey something watching. Mpacho ka free. Make a free South Makati. Okay, meet you. Na. So for myself ni say Nyankopon hira o papa. If we say and somewhere what they my no. Ade wana nyame afre won ene betimi de san sem na maye. Na ye ema me ho adwiri me ba ko ni say ebe busu ni na mi tie radio ba ko. Na omo ye program de omo kan ni say omo se won ko fu asofo wa mi ni ko Ghana ha. O adwuma wo mo ye ni ye adwuma kronkron na de omo di ka bu ni din eye wo apostle okun AGYEMANG. Na omo kan wasam se enipa a wudi wo mo anim a wutre ni wo mo no ye wanya nkwagie na ifiri wono a na me ya kire wo mo mo avu se wuri nyame nipa na de o kan ya ne hudiri me ni se o se wuko nkoto dwanim na wo bompa ya se wudi ama Ghana nko a amman ba kuma 24 countries enya wo mpa e bo ho mfaso o se wuko nkoto dwanim se wudi ama Ghana wo mpa e bo no foro so te se mununkum na wudi ama Ghana nko a 24 countries in this world enya nkoto dwanim a wo koso mpa e bo so mfaso enti ya meka ne se onya kopon koso ama na abofo enye na adom ne wo san wadi agu suo no enkoso nye kese na Ghana for so sabi entreti a de ma yen ni Nyansa no sabi na memma yen ni Nyansa na yen twinya gene emra won tire so na memili se akra awurade de yen ahihya won sa se through your teachings
yɛnya nkwagye ɛdɔɔso awurade mfa mogya no kata wɔ ne wɔbusua nyinaa so amen amen ɔba de nhyira bebree ɔnyɛ wakoma so adeɛ ma megya living yɛ wɔ wiase nyinaa living yɛ wɔ asafo wɔ wiase nyinaa hyɛ ɔbɔ adeɛ ne nsa yɛwɔ ehu me asafo ma mɔbɔ Amen. na ɔma asɛm no ɛnwo wa wɔm na mmɔ mu kyi dɔm Amen. nyɛmu nkwadakye Amen. ɛmpo asɛm no ntimi mfa wo Nyansa mmɔbra ma ɛnko anante wɔbra Nyankopɔn nka ho wodɔ afuo kora no Nyankopɔn ahunu mu a nkɔ yɛnsi yie obia wɔ Nyansa but Nyansa ɛfiri soro no a ɛtenetene nipa no Nyankopɔn na de ma Yes. wobade nhyira yi Amen. hello mpacho di baabi akasa firi the book of Acts chapter 20 verse 30 mpacho mmoajo mejo so ajo ntaka senta iti wadawna apostle mpacho me decide ya kakara iti wadawna Mr. O Babu na Uyusunu. A different war, other as of no diano who are now said, because you tell Diano at the anointing of the dear womb, you who be dear and to say a tons as some Kekakakabia there. Did the dear Michelle program 10 beer, but Mintias the enemies and the Maples as my identity, because the Woodian is anointing anymore, or your need anymore. No one may because. Over different cry, a different cry. And me a Muslim, but when church from A to Z, you share with Facebook, YouTube, the PR measure. But in answer me, you say, why the beer then? A woman, you are some mobile and beer with me, and you could see us here. In the ordinary deal for him in Tiasia. Bajo Yankopɔn asɛm no ɛno ana meka no yɛmfrɛ mu wofrɛ mu nko ade a ɔyere bɛbam wofrɛ mu a ɛboɔ tɔn bɛbam wofrɛ mu a baomis wobɛhu nkutu ama nkurɔfoɔ wofrɛ mu nko a bɛtɔn kurikuri ama nkurɔfoɔ de bisrɛ wɔ a asɛm twiro do ne ade ama wɔ no da wasipa wo ade ahyira wo ɛmenyɛ me bible de obi akura no bia de kura me ai na wo no so meka no antimi me dom asuko se ye de asem no soma wa so o kan se de ye ama pepepe one kan sa the book of Yahweh the Bible can say the book of friends Isaiah chapter 8 verses number 20. Isaiah chapter 8 Bible say verse number 20. You talk about yourself. When the adansi nechi na say one can say the assemity one can say the Bible say kanoa any ade anchi wo yes there's all kind of said the tia pepe ade achi wa chese we wura han ma ade anchi ma utisu yes Meda wase oba de hira bebre hello mpacho di na bia kasa free Labadi. Pacho biti wadauna. So, me tie wasam no ama me me wife. Ya fa wasam no aboya brama. E se ye de ho amanyame. Amen. Besro enenyu no ye tie osisi ye tie. Amen. Amen. Pacho labadi e fa ne bi ho wasoro ne bi wo. Labadi ofa we na ma no a ye pon amo de na ma betu ja befa branch ni ho de but labadi fo no nyina ba asoro headquarters we shenya market any ye baby wala bad nkrofo fi labadi oba wa ni na me hia umpa ebo ni me show wo YouTube ya me show ewo YouTube but your bompa ma me my wife mati ya pon ya nya wo mu no NCP mai munya gidi oba ade ya we mu the creator no onu kuto ne ye twere no sira wada wuruma fa wi de nyina hye de obo wo no ona be yiwa no a chen daachi meme yesomafo emfa wi de nche bi mu wanya o kire bi ma no asem bi echia ebetu sintidua nanso na nya me na makasa na ne creator no ti fa wo re hye oba ade no no na be ubebu wa konta chen daachi na o che ma no asem bi ankotu sintidua ma ankotete one ne ntam ti besero fa we secret na me re e show bad intimi onipa bi intimi tetem we ma me one day will come and preach me preach bi a cho say obi intimi tete woni Nyankopon ntam eye wa na betete obetimi atete woni nyame ntam nam ka jiro so we see what be pisa wo mo bi intimi tete woni Nyankopon ntam wa eno ano
and obi kasa oni Nyankopon ntem atete a enye obi na tete oni Nyankopon ntem ono a na atete oni nyamentem one day me yon preacher akire one na baslide do nyina ye ofiri wo mo a eye wa obade hu ye mobo me sra obade yawe omfando ba yashua mezia so na ne nwosra enye ogye ma wo chiro konkron chese nwosra ba konni bebe otire be papai ntine ni mutie ni wani kai no mwa ugidia na muntu awutuo no omwa na timitu ana mompa a ede nkwaje bebrew obade nhyira mo hello mpacho di na bia kasa fi Poto me kasa fi asha michi asha ma fo nyina asha ma yozenu obata school complex yeah ana yesa wo bi so pram poto ta uncheche ne fa ba ye do body na by 2021 every then Canada in don business na asofu bebe momo di ye juma mo di on a enfi apapa o asofu asori bebe debu enda mo cheche ne ya mention Sunday twem we na me boss hwa won say Sunday bia me konsuo mu no makoy nyankomade wo na me koy makosi odwan ama no we nyina ategu esie de shina pa hwehwe fam ani titwetua ho atutu fam de hwehwe wa ya rituals the things any ntimi ntwem nko sa ne ma na me nye hu fo ho akobos na wi ni week me koy no ma besie bi sa biom Saturday twem Sunday twem me boss na asofo gina ne tio no hona hu sofo a odi we tray we a friend say apampan ni aso kind different colors esiso no dey see onu so gire nsuo na ho ne sini ba kunsam ana mo hwie snap ne champagne any oil no mo so dey yankomade woni tio wa na mo ho esre papa yama mu obi wem na me we tibi me na de obesie kwa matwem akọ say dia me bono mo so gina oye by force say de mani ma guase papa mani ma guase papa yan kwa twa kra no ye ba dia wugina Nyankopon ba yira kokko hwe no wo hwe kan na mo ya bo mo pa mu di sansanfo na guro bi na mu di o mo esere keke Oba de hu ye mobo obe yes ade na twam akoma ni fifu a me courses me boni pa 3522 ani ye wona amaye we December preacher me preach ba enyi om nka ho ene chese wo ye Nyankopon adwuma na wanti Nyankofa kra ni bia ma oba ba Nyankomade na me sade wetimi me aba na muso na no mudi moto ni ba soro wa wo say ye kobo asu anka hu nya se efre police but as a diffoni bi mu ye jimi papa me na me ka kire mo me samon pharmacy tie phone na fo mfa nche me nsem bi wa ha adai hello we dey ande se me jam ka me ba ho pacho ni na bi aka sefri hello pacho di me bi aka sefri ni kaka se aka le Miti wada ruma. Miti o. Papa jani sira obebe. Amen. Miti o kwa jasem. Ise 3 months ni maja serika mini bani. Ni bo ya wentae. Abusumbe endi mini bani na ebe ba wa so. Amen. Jani sira obebe. Bye. Oba di nsha bebre. Hello, Pacho ni me bi aka sefri. Pepa cholo au TV set ni kakra down. Untimi mfulu nipa ngozi awie yo. Hwe. Nipa Nyankopon ma wo ho. Oba de ne ma wo. Nti otia asam no a ne kra hwehwe. Ne kra hwehwe. Ti okra no etu asam opa o chesi. Mo nyama bi nse mo members nyina beguma so de me catch me play obo a wate praka o mo ma me ha
tiano so nti na moya saa so amunya kra ano ho eba no dodo na aba no obo ade adom won na hwiwi tremo ofo ni atutu asamfo man young boys eti sam kofo na massacre dodo no mo nkwa sori o ani won na wo so no mu wo mu amabu wo adwane ye eti se obi ma wo obi omu a enyo okoko aduma da bi o obi wa wate praka wate ti wate kwa no nyami hakra no wo hello pacho di na be akasa free kwese akate kwese as 2030 as chapter 20 put it here bible verse 30 wase menkase wase namu ara mumuni pa be sori mumuni pa mo ya ye munipa won ye munipa wagidifo no bi na so obi nsori wo bra be fa bible we akasatia nyankopon wo bra no woni mu nyankopon eya ye munipa di bi no be sori an ye mu bi be sori o meka nkontompo sam ade atwiesuafo ni bi edomachi nipa ni bi afriti ni oba sanipa no obe quote from the bible yeah inti so for odi obi no o se for dwan bra obe kokotu bra de ye di odwan ba for de o de agi odwan de kodem no akore na so be bi frame ya so for we tie bi preach yama just so akoba no ho ba I don't know can also akoba no ho ba na what's me for odwan bra na me odwan me san kai na manfa nkwa bibi be ye ma so for no catch them there manfa odwan na ma yareba na osan oba san ba biom na se nyankopon sa ya de osan de ba biom nti o peska koto dwan na me osre memo ano na me nso no so enya skani bi na me nso no so na me menu matutu amini mo dwan wi na wa me memo skan koto dwan ma me nyonko be ma no onwe na mse maame wase sanwa twene ahwehwe oba de akiri pampa dia emfo dwane nkon dem fa nkonye yareba no omada yareba no sofo na ala na obokọ no do yes this way nya so de papa ngotrem oba de hu mobo wo sofo a wonyankopon sa yade a wogi otwan jim ponchen hello pacho di ba bia kasa free hey da bena me ma Ghana mani bate hello me pate free you pacho di ba bia kasa free event you kasa free kumase mi chia santemai so for person kasa nyami si opa wate amen ibi okwa de mano no kure o ju mayampa amen o ju mayati na amen mina na me fra me kasa sendi wiskano wow mpa medamas oba de nchiram bebre oh so for job na kasa no within the o kwa de mayampa o kwa de manyami siraw wo mo ahodene enkwa ahodene wo enkwa gidi wo so for me to nka na wu na mi sira wate wonyo kesi woni wojire so akata pa na mi sira wojire so wo wa wo nya ni eduma na yire kwa ma ne sen na mi abiga bibiri ne wona me se ba bu so ba no wo fe mo wa ni benyam madam obi nya mi sira wonyo kesi amen oh so for oba de so sira so no kafo e we sira bebre onyuma kuma so ade mama wai amen hello mbajo di bebe kase free ne fe yenko ye nua me wa manoni asempa ne ma ho asempa na nkasa ne ma eno so bi extra nyame so ho a o ba bi odi nanim kire nyansa obi a wobi unimu a de wawu kra da okra ne nyansa so anya steady and why steady o de bia wo I'm just only steady now. Ti nyansa no baby stop on da wona and why no dey steady Tito 110 if we say
who sent for Bagana, a bia if you don't, I'm telling you. And Nadafo, you want Nadafo be a pie. A sweet for be you are sweet for. What is a queer swoo? When I see a tio, Bible sir, I'm necessary a tio one. Anyone to a new war, and in fast one, church that yes, the end day, and said, I did done a few butu. What would the Danny Yankupon fear butu? Danny Yankupon fear butu, yes. So, Jayam some. Now, cause some wine. I say, maybe me panicqual let I say, Mrs. Said, Megina Nanamudi. I see a tio mano. Ketani ni what nanamo. So tio no. Cause where? One is your tio no. Cause where? One hour anyone first one. What be one doesn't so much and with the graduate secretary a day. Omukrano. What can Bible crack can send me the book of James chapter 2, verses number 8. James 2:18. James 2:18. What do you hear by 4 Becassa? When you by 4 Numasam? Vest my Becassa. What's your money, GDA? What's your Becassa? Oh, GDA. Mensumi onyuma osi bayi foso no so onyuma chiramu gidi enyuma ni na bayi foso chewu gidi enyuma ni mu no menso no nso mede menyuma wodi ni nyuma a cheso no gidi se niam be chewu ni gidi e wogidi se onyankopon ya bayi foso wogidi se nyankopon ya ba ko oso wa ye ni ye ahohomboni so gidi ahohomboni nyina so gidi no mo popo no mo gidi po mo ye den o mo popo aba na no grandpa na say omo gidi se nyankopon ya den popo yay hello bajoni na ya kase free tito densi o hello onwura mu dia ya do asoda one esi etuo ma no one esi etuo wa no one oni ni won fa so nti oni won fa so nti omo chirechire de ense omo chirechire de ma ense ade dani efie butu omo bia wo ye difo so kase mo edifo ni bi so omo ye nkrofo azan no omo kase omo asan twom sa kase creator for ya trofo da omo se be kase me nyiwe enso du akai oye krofo tachi amoa mo bone madane mo bone akwadufo di difo wa dia wo to ama nyankopon be ye ma na wakwaso de makoto abuo ba akopɛ ato abuo ba ko 2 million ati no bi adufu di penti wa kan abuo ma ko aduo no wa ato abuo ba 45 million na one trip cry ahe hello pacho di na bia kasa free hello pacho mo good evening me joso wadawruma pacho makasa se sebe ko ya fam kofi asenya breku ya wo branch wo senya ya sa wo breku so ya mienu ni nyina senya ni nua breku ya wo branch no pacho mesu me we meka we ni bi oh asa okay very good ka living our members so very good yanko point ya wen shira thank you pa we da ma amen pacho we ma sane we ka amount obadi ya we shira enkwaje sam munshira mra so hello pacho di be akasa free yemfa mana de anya sa de de e besi yanko hello Mega Sofia Shama Michi Shama Fonya the family Linda baby I am with you now preaching here fine pa ya kwa now the preaching here hey Nsam papa Nisa Jira you pa Abadi Nshira Hwena Nyansa anye Nsam oh wa wadiem hwena Nyansa anye Nsam adwuma awo mu hwena Nyansa anye Nsam ewa himfi awo hwena Nyansa anye Nsam ewa abemu awo hwena Nyansa anye Nsam ewo teaching awo teachi wasofo die hwena Nyansa anye Nsam
ɔfa nyansa foforɔ bi ama mɛbata ho ankɔto nyankopɔn asɛm antwene nyankopɔn kasa ɔsɛ mefo sɛ sɔfoɔ mɛka asɛm yɛnyɛ nyina so ɔsɛ bɛdeɛ mefo sɛ na wo nyankopɔn di mefo sɛ ne yɛ adwuma nka wɔbɛduro so kɔbɛfo sɛ ɛnyɛ duro so koraa mefo sɛ ɛka nu so debi kɔsɔ bɛfo sɛ wo nka ho yankɔ amanane bacha obi gyina so deɛ yɛmfa hello bacha odi baabi akasa firi hello yo openyi shalom yawe shalom nyame sha bebre nyame ta ho ma wode je pa me pa la badi na me bo asoro ni bi hono yeah let me call asoro ene mo de ndi encheche ne de sen la badi ko ne me nkrofo ye preach ni ade also say be ni pa bi wuti akome bi atmota ene issue no mo comment ni ko ti me frem we de frem bebre say amuti nya branches so la badi e pe baabi entinu obi otie mo labadi bia baabi obenya frɛn a yebetu na mo nti mo so mo mfa ho labadi fo afrɛ me dɔso ene vi labadi fo kra ba sɔre kra no omo dɔso ntinu obi amfa no nyim bi no ba akofo ne kum so no mama nsa awie emfa wo so na nka oba ade adom na living year 7 day mpie e wo labadi timisro bebre obi amfa no njimu bi why area wo na pese branch ni ba ho no fa ho gina ho ye ugina ho a edom be fa wo so enya nkwa fa ho ba fodie na nansen bra na wo yi nyankopon die no ga to amobobɔ wo mantem we o ka na mbobɔ yes one me ni bi sia no ya it is a foul so na ne oba de ya dom na asafo ekɔ ba bi no ya oni pasesa na dwene a ebe ye nhyira ma wo di ba bia wo bia pesa asafo ni ba ho no mo a bia pono wanka se gina ho hwehwɛ se manya ba bi ne mfa ntudwa na be hu nhyira baba wo so wodi ka tutɔ nyema bi mu dada ti pre je wo kra nkwa no nipa hu yi a unim de obenya yankwa ma hello papa obeni oiva ewienzo bible akasa amen eyawoa kwajima ewie ebrem amen chia oni pastor cheni pastor menzem nyina wono bo ade yi wa ma ewie ebrem ensem a wupiepie nya wo kwajima ya enhe na abeti sansem ewie yi wa ma me ho adwiri me ensem ne kasa ene nipa obi nim de nyame ye na ni wiase na obi ye ni ho oba ade anwene ne ade na obi eno enso ne oba na obi si ewiase mabomo no wo mahye mu ni so monsom me de mu ye biala no momfa no kwal mu pepe ye mu ni no kore ma mo homo na momfa me nso me no kore die ma me enipa si ye yempe ye chinia da bi obi akuta problem ni emu nam ha no mo nam ha enso nsempa na ye nsempa na ye se mu ntie asem na nsem na chiri na nsankyere ni bedi wachiri ye ne ga na fo afa ne se ye nkomhye a obi di be ma ntie asem no wo ntie asem na no ne se ye nam enya wo papa yi na wie ebranyame yi wa man ya anka Ghana ma ka ye nim bi se nke ya yira papa obo ade nhira wonti na nim ma ne da bia nsempa onya bi ma wo ma onipa se nyame bi ani ba bia o mbahwe suno ati kukuro yi mu se no so obroni na ye suno na eni nie me esisi no afiwe no efri 2021 yi ekwe nie me ahyanse esisi no eyo bo ade ne na kire so no na yuo ni bibia na nipa Nyansa wen a wo de be challenge wo bo ade papa bo ade nhira wonti na nim nhira bo ade nhira me maami abiga amen ene leven ya we fo nyina amen amen Proverbs 27:2 Proverbs 27:2 Proverbs 27:2 Proverbs 27:2 Proverbs chapter 27 verses number 2 verse number 2 what's in ngase yeti oba de nyanko wode kasa babo ne ngasa wase ma obi enyi waye enye wano tu wo hono mo a ade bi a wo ka no ma obi enkasa ade we di waka ahye nyankopo nya wo etinya ni ebekasa ya ka nyansasem wo so obi eni hu sasem na ya ka no ya ka samu a edani nipa yes Proverbs 27 verse 22 sa wodi woma eti sa wodi woma
Esuo Jimmy for. Say ye go for one ma. Niem for Jimmy for. And shall what room? We see what room. Yen sin what room. Efra you are. Yam fam fra a bro. I did be a quick baby. Na Jimmy some every free no one other. Free what room still. Why Jimmy? A one over pop. Nantata nephew. Yes. Na bruna white. But what Jimmy for? I was on one. No, sir, can't pass yourself. Yeah. Me and my Bible now. Yes. The Bible didn't cheer. And some more the canoe. Hello, but you didn't be a free. Don't trouble the Rastaman. Hey, Rasta, yappy. Don't hear the Rastaman. For you don't know that Rastaman no trouble no one. Don't trouble the Rastaman. Don't hear the Rastaman. For you don't know that Rastaman no trouble no one. You got a free man you got. Yeah. He's a Rastaman. Okay. You got a bingy man. You know the free man you got. He's a Rastaman. He said, no, him, yes. Now, who am I going to try if you can put me down? None. Come on, Joseph, you the Kankali line on the top of Ghana. Holy man, will I King Apostle OKOH AGYEMANG. Rastafari himself, Krumabi. Apostle. Imau Shalom. Elohim Yahweh Shalom. Amen. Chaka see if Elohim Yahweh Hong Kong, any pastor, Pastor Mensa, walking camp. Wabua for when you are jumper, one common sense in chair, a chair one day, Elohim Yahweh or Otiase. Into one so obey the money be a bow. Na in Shabia Elohim household or the amount. Pastor Pastor Mensa, the Mibo about or body in Shalom. Non to Monquande. No mamma, you will move and roll that. Apostle. Oh, Mangana, in some American. O man say, I say, go air con any. Go ne ubia and will be Yasambia to honor con baby. Nipabia no be can go or money ya were born money there or money ya some day mine. Ntia Kabibia one show. A Kabibia one show. Nancy Elohim Yahweh or say we are kakray. Still Nippon Nyansa. Yes, the man mechanic or say we are kakla. There was a blofonum or two at the buffet room na ye demen and so made the mechanic or body nankasa. And or say we are kakrebi or the train Nyansa. And Canipa church Nipa will be Nyansa. Na young common sense not train Nyansa na a train or what yas in Tia Sumna. And I still a Nippany be so one tiase. Because I blofun or two cry, na say a yam pampua, say Elohim Yahweh, so Kado Maquaya, a black crowd of Mac, but to the number Sakashimia did not Yalin with him. And Kayalin to me Cobebia. That's all no ma Hokai. Yes, a pedot saying Nyansa Kakra. Na control ye attention cousin do not there or na demand or ked why you be da Sodom and Gomorrah. Why you be da? Into a kedo best say we are here. Yan shay impunant your fish answer. Into Bible still will show answer. I drink common sense na a war now. The man drain and we answer. A very dangerous. Idiot here, and no better papa now, so too much trouble. Common sense better papa there. Minya or how many minya menente. You need them 1 second. Papa no new, any papa. And now so too much out there. Common sense now, better the hair, cocker there is no God. And the same common sense. No. Intending to a conquer then they need to pet na a cocker na samaba. And then Crawford baby do a cocker away, come on, where you want canoe. She's a 1 year coy one. She's a nipper blaze who are doing wedding. Amma, what did ding into no what won't pum back beam. But be all could want to some back. One more when you're young cover. Then so, maybe a word do won't to some back. And who common sense no. Nam debia air make a day. Nti, oh, nipper baby or do one by in a year another 1 day. Come be said, oh, you know, a only mammy won't on him, no, and Yamiadum,
otumi wo no na obai na me bi se de nka onyem no yi no tugu isu e ai boni ko be obi wi asem ba be din kwahye asem abaye mo pede there's no god obo adin fa yembo nchen apostle moni elohim ya wenye aduma ese di pesua nyansa wadi amaye no nyansa no ye de bobresi your boy no itutu sinana mom itutu ni just like that it obi biara awusua na ntie no udi kan ria asna watutu ya jo tatanza nti obi biara niwa ya wo no at once na o start to see otumrika ate akwala bi o pete bia no ahwene nanum twa ne mama so wanya bi nya kato de ba bi rough pete hello shalom yawe shalom ene yesua nyansa papa nyansa ene onyankopon Elohim yawe oboade ono ene nyansa very good yesua nyansa ewo ene nchechire ene preaching awde abreye amen apostle ono wakenkan for pastor Che pastor Mensa oyere mama Abigail nkwan Paul hwema me biu adweminti nyame enhira no yo ene ya yetumi aye lucky etie nsami munu abema David me kasafi Korea metumi hu se adwensakra ehia se nie be konyansem se yenye bi na ebe den pa se ebenye bi apostle bomodia na jutu itu chemao so de nyame asem na obeka nhoahoa ho umma ho so saa so na nyame asem ne kire na mum yen ena ebe ma so yen na ebedi ho adanse yen ena ebe ma tu tu chemao obroni say I take my hat off for you nti me da sepa yen sua bibi wo na ncheche na doso ebi muso otie mrante ni biso bie blog channels bi ena omode kika chese o preach ochina obi so befa onu so akoda da nkrofo na stations bi obonsam ma station bi no mo frefres afo no no mo de condemn o kan ne sen obenya ho anu yi abeka anso ye de ye hwe ho nyame obo soro ne asase no na ye nim imamu shalom me to bam me come baby kura ato ye dia soma media to awi bam na moko me wo manim hello baja udi ba bi jeje ebini papa oba sekini eni mrede wa be bless yen ya me shirawo na ewiase no ebia me de masema me kan se yankopon jiwa na wokeka nkwasemo cause we hwe nipa bi abra bone wo mo life bi a wo mo nnam a wo mo de keka busisem a papa said the bible kan no erade asem say ho ameje wo ho ameye mbehwehwe mo ho amehu omobo no mehu omobo enti obi krati yame asem a adenti na so nipa no ye nyina ye na masasi so but moment obeti erade asem pena ne ho pohwe nkwaji sema a wode ema ya wemei hwe enipa dodo a omofro obi anyi wa wafro aka cho se apostle nkwaji sema na wode mam no amboa me o obi obefro obi o se papa meda ya wase se afutu sem na wayu ensam na metifi wano asesa me ne mabusua first na yente sa first na yente se ya fresh of ya friend sofo ya de wase o se adwingo na wode maye no ayen sentrende dabi sisi adente sabi na obi afra apostle kwagima o se apostle kwagima da wasin kan bi na kamiti ablabom but me betil nsama ya wode afa wo so no asesa me ne mabusua obi ba o se asesa me ne mikunu obi ba o se asesa me ne memma obi ba o se asesa me ne menuanom ya wo nhira papa pastor Mensa pastor Che aboafo so ade bia mutumi bibua sade yakopon asem no ebetre no yawe ongubobo mo bisade bia yawe enyema hu meda so a ebon kai o West Foreign wa West Foreign ye wasafo no bi
or Essen udu Essen banofa wo frɛ me normal wo benya Uncle Benson Uncle Joe wo frɛ nipa mi esen obiara normal nipa bebre na wo mo Duisburg Essen Dortmund Mönchengladbach Krefeld Mainz Leverkusen Cologne omina tie nkwaji semi o but papa no crying say nipa atwen ho na wo abekrom hansa na wo matu anamo ewo nipa adwen omo twen ho hansa nti am ya do Saturday ye be hia obi ambra obi ento anamo mbra na 27th Germany free na ye be hia ye monthly meeting ye sen be hia papa ya wo nkan ho amen oba adi nshira bebre ye branch awo Germany to anamo ye did numbers ni gusu anu afa baby awon o trans ya twa unnim de o che ne wa dombre unnim de beto Canada your branch of Toronto ubetimi afre ye de Canada na ma to so afre to anamo hwe asafo na chiri kwan Belgium ye edaso to anamo hwe asafo na chiri kwan Italy to anamo London to anamo ye nyon bi o Manchester o fana ma no mbe peke to anamo hwehwasem na chiri kwan ye nua mo France o fana mano a ye de ni nyina be guso wo amano ne preje wo kran kon na wona wo na yobi manso wo US a numbers ne guso bomade na fa na woni ndi abo mo ho ano wo ho a o mo hyiam adwindwin nkwaje sam ho je baba mo tibenya kontapabu be sra wo US nya wo dia ye tu Trump is abre wa phone car wa phone play okod krom e wo ho a can't was to call group, but what two baby or White House every home. Now, ma. A dibesrawa, refell, umpajie, actually quite. Now, dance a boy met me and I make cousin to be action. Or be what TV be for 50 years in Cannon Field. What I say, I tell me that crab, mammy, I said to me there bow. For 50 years, Cannon Field. In my 50. Into me coming from when you want something. I was him, hey, me a small bank complete man. Oh, yes. Oh, my dear, they were the 40, 50, no, when I 90 years, I have now to say. That's what I mean. But the 30, 50, no, 80, Sabre, now we are not to say. Tinendo what to men on Quadia Dano, General, none of the other when you want it. Only the other one will be one in Cockra Brim, I want no quality pain or quality yow. The middle of bomb no quality pain, I want no quality yow. I'm used to word be saying, and yet better walk at your so from yes, I don't know, Puffy Bear Day, ABC what? Unimo am a catcher, Unimo why I know I na. So you perform done. She said they were because what down no one sorry, I want sorry. It's a wonder. Tineno adombre. It will be also one who said to her, oh, Cassa, I had general. Na Uncle Fo Yene knew how be amra. Hello. Na wine obe Nyansa foa obeti de ye papa apostle oko AGYEMANG eka no ase papa obo ade nhira wo papa sansa wonya one way preacher be ni bre nyina nyame na mosu de bi dom ye yenhwe ye ni Nyansa na Angye nsem papa bebre Nyansa agege wo mu nsem obu o ho na adwen ye ni se ye di mfie ene ye di ehu Nyansa enye mfi dodo a wadi ene ma wo Nyansa obi edi mfie bebre na so se oni Kristo onim Nyansa obi yakora obehu Kristo na Kristo adwene ni Kristo Nyansa ebie nani enti no ye ka se wo behu Kristo ano aye tetekwa enye tetekwa na yaye enye tetekwa na yaye na yehu Nyansa bi ewiase Nyansa ne ntimi ma ye nkwa eti se ne ya behu Kristo ni eyi ensum ade afifiri ensum yenye wig biem yenkofa wuma ha ni biem nhye entoto ye nsaso biem enkeka cutesi biem na se ebuye se ye ya tete kwankrasefo a ye de Nyansa epedachi nkwa ma se nyame be ma ye baabi atena eno ene nkwa wom eno ne life na se
nya wiase japadie nyina ebo wiase ebre nyina fefedie nyina na se me hwere me kra edie mfaso na menya me prefer say me de natural no ebe nante ayetete kwa na menya nkwa ewo Kristo mu nenya emfie ene ede pri nyansa ye di nyamesuro wasi nyansa mfiti ase ene nyamesuro eti se wo start isuro nyame a wanyini se de ya wo be start ehu nyansa apostle nyame onhyiraw ya wasu nti no nye wakoma so ade ma wo se nyankopon ya wene mma etina samu ase ehunu se nyo bi na de ade so aso ano ni mo no na openkwa amanekra. Hello, Mpachodi, maybe I can say free. Apostle. Yes, sir. Obadi yawe unshiraw. Unshiraw sumami. Weye Obed London. Obisi onim Nyansa. Nyansa na onim no siesi ade. Ono ase Ajagraja Tina Odi oye Ajagraja member. Obisi onim Nyansa. Ono anonum to. Ose na obi kwa asole na nipa kuni jaya asole kwa na obi di na chino ensa nipa ne nnom no enso ase onim Nyansa o church amanfo kwan papa obade ya we nshira ayasamo. Hello Mpachodi, maybe I can say free. Hello da obade ya we nshira enensu wabreye nsempa no atenetene ye Nyansa da akwe video ya wiyi dia o football e de we twa ball akwose we kwase go akwose we no mu no ena akai me asem wiyi na akai me asem bia me small boy kan ya advert bi o mu ye no TV so na me small boy 7 years ye hwe TV if you na we de da fache me na me ejise me kan nyom bi o moto o advert nim na mo say I don't go family ko ale if akwara ketu ya no a mpanimfo tete ho hwe bi o say I don't ko ne de odo be ko na mum be bi odo be kwa kosi no eno ni asem o kan ya na madam fo ba kon be ka say wo so de o company sa akwara ketu de o ka o say ono de said or de oye we di de oton na de na nipa na obenom no ono eso hu be bi ade ne de ne be kwa kosi da kwala 7 years asem o kan ye na ne we ampanso video we ya mama mati asie yie pa hwe be bi obi de de na akwa akwhye da enne nipa Nyansa sometimes we mitwe won say che say ase eya ye say emu akora ni Nyansa eche nipa bi ya obeti na oba ni Nyansa duduo mu nyame abo no na oba besi o se me ko ware me yonko ba be mo se me de che say me yonko be maton na mafa che say wudwen wa abra emu akora hu say emu akora yes aje yibi da obade ya we nshira na nshiranka Nyansani a obeti asemi na obedi so de aye adwuma de abobra na yehina yemfamu Nyansa obade ya we nshira onso mame. Hello Bajo di we aka say free also and then we will him ya we nshira baby on kwade se mother brain amen apostle chinya medi am de ha nde Elohim ya omam Nyansa kakra na bedi danda mo kakra na aye ni na ase nka ne din Apostle ba chena me bisa say tama na me kwa Assemblies of God ya bompa no de bia na sofo ne se obi an ye di no ndwendwen yakopon kese ho chon konkon so ma ya cha se me ndwen tra timpa che ho nim se enfumso ana de omo ye na enfumso ana na Apostle ba cho me bisa se no say at times ni pa bu am kwa na adwen bani bi aba metrim timpa che ho no eba metrim a ena ma ye enfumso ana se eba metrim na me acte no ena ma ye enfumso what na ma ye enfumso me ya wensha what no the about him enyin se bata anwo enye enwo bone ye ntian wa hye ne so na wa bo humpa ye se ubenya self control e was ade no na onwinwene saa wanya one day na ate afa so
wants if I will. The bonnie in saying, not just a quadrant be no. A baby. Defender who the wages of sin is death. About the way mobile. Amen. Timan, and no yet, and you in Trano. Obia Gia tra. I must say no, or Cassin Mia, only. Yeah. Now the Archer Munsono, Casadi Tia de Cretano. Or Manchester Bia. And do how better on one, any netia for. One air quagia dear. Timo bi suya tina hunu bi wadwe atra zadwe na hwe yi to kan Deuteronomy 29:29 Bible 29 anyema bi wa hu Nyansa di bekodi wa chinye ebe kama brabo wa nya hwe ama wa brabo muso nya hwe ti Bible Deuteronomy 29:29 also menga say eno ma hinta anyema bi ahinta no eye awrade ye oba de ne Nyankopon dia de wayi ne di akye ye no eye ne yema de ye wo mu na fana fa ba obra simple yes fena ko bisi Nyankopon fana no oti ansa na obeba ne ne nchi we ni na ni mfaso we ko di we kwa ye fawo Nyankopon ko odidi abeden when these over Nyankopon ko toilet nanko se bi prepare fine o many ovi nyame bi won ma nipa ko fa ba na nyu eba ene nyame ye sei na nipa bi anwere ne ho e ko dwene hwe akoma dawo yam okura wo hunu hwe de wo a wo nipa dua ne mu aye hwe wo nso no hwe edi ne bi wa mo hu se ye obi na ye nyame bi wo nipa dua ka kasa kire wo nipa dua kasa kire wo nipa dua no e ka bi kire wo se wo ne wo ho wo nipa dua ki bi kire se wo ne wo ho yes ya samu nipa bia na kasa kyerɛ sɛ wo ne ho nipa ɔyɛ saa no wokɔ no sɛ bia bia bɔ no ɔte no anwe ne se a hello mpakyɛ odi na bia kasa firi agye wo nsɛm di ade asɛm bɛba wow attention am kase yam besin bi so say omo di say omo nana bye omo so omo ye nre omo di say ya santo ba asasu so omo so bye omo kasa so no am to sanko fun mi omo di say kwa me kuma ba die ai ti bi kwa me kuma awoda anase na fashion awanu omo di say Ghana so be na fa awodi abra me no mi nya ya fo ye mi ahu it me 6 months nti no papa say pe ball ma Nyansa no na umuni also Nyansa ka adie nti no o wi asi Nyansa o ze bodam fo no se adie mu na mo bre levels mo ma wa so mo section na de ya wa se no fa mo ma do no so ni Nyansa ma se do don da na Nyansa cha entutu to mo to mo di Valentine ya mo do Valentine una so mo no una so bounce and bounce am ya ase we fi go ni na obi a se ni Nyansa do don si abelo ko ni papa ni Nyansa na so ni ma so ni Nyansa chi aba ni ya lo ko ni papa nti papa se Nyansa ni be very ni Nyansa sana so se ni kan na ni Nyansa be ka so wonya no no oye ebu achi ni Nyansa na ko to so bi mo so so ni agye ne nsam Nyansa ni bi aso ka sangwa sasa papa ya ni so Nyansa pastor Jenny pastor Nyansa amen da we so bi bia amen the friend soft baby
Go City Kufudia. Amen. About hey, Shana Nyansa and Nsam. Obi no young was say AGYEMANG. Now go be from the apostle who preach what topics now. Me dey try no. Me say we be fa pe AGYEMANG. Nyansa hwe na anya den. AGYEMANG a ajawajo. Eh, basa, ade say gali ahwe agukuwe mu no na tie mu no. What say enye yi. Hwe na Nyansa. Na Nyansa no me to part ni so a AGYEMANG a nyem be happen. If you person quality mistake no. O de 2 years but ade bi AGYEMANG no. Ne wewe. Ni sie. Edini. Tina me say hwai na Nyansa anye Nsam. AGYEMANG o how e die kire niem e de ba no. Wanu betimi ayiwuka niem bebre de o ha bebraw no mi cheze niem e die kire. Na ba sa no hantan kasa. Mu akukuduro nya. Ba leta bo se ni pa no. Ante jwanwi na nsa Nyansa kirawo boro we say fa wi tachi we but tremo kan se say na wi obitimi Nyansa no wan patu mi baso a obi acheche tenten ana ba ku ne pu eh ade asem kura ni ena pipe pa o ni ese o ka se le mo jawi ni se pipe no mo twi. What do you say? If you are aquadar, we are singing and mamma, but some cry or some room. Oh, yeah. On the onion, cramu. What would you say? When somebody worry, and your manner for the bus system, yeah, I jump on some grandson. When you me catch you when you even we have with some kind of you. Actually, some one natural morning, he was said, you call him to go too much. What do you do? What do you want? Yeah, Apostle. Nyame aso dwen kan wo. Nyame shiraw. Amen. Yampa wudi okon AGYEMANG no. Okoje oman Ghana ampa. Kwa nyame fa so kwa naka demoshe. Esa kurasin ni no nam Ghana ho na. Oba ne nenim fia no. Wonya dom. Be attack you bia obi program. Me pese wudi mi dem mesel waden se wudi okon AGYEMANG no. Aya sempa na woka no ka na faje omanga na si wo na oketua so woso oja na nsem wo dachi na kopon be bo ahinche na Paul asemo kan no se okopa na makon wi mrika no mato wi gidie no maso wi yaka eye nkwa botire no ewurade be bo nkwa botire wate ewurade bo nkwa botire na yenso no ahode bi nyame enye yadom yenso ntim be support no yen push nkwa ani Nyankopon o ma obre enye kwa obeto obre so aba na minshira anu o mo kinka bible no mo de mo kinka bible no nka ko o kan no mo bie na minshira mo nyina e wo ma pa mo ye ka so fufu nyina yese ya etu ye fu papa se ya nka heaven gate bia man na minshira mo oyoso na amwa na Nyansa anyo Nsam AGYEMANG dia Sama Babutiati. Hello. Oh, Eja. My joy. May you so. And I was a cancer. Nikasa free UK. Na eya si fem wiase a ye wo sisi wutimi hu se ntitie bie ni ho papa ntitie ni ho ntitie ayira ho ntitie ayira enkani no minim se technology no na bana
ama nkurɔfoɔ taking advantage o sɛ yɛden o nyame nko a n'anim obo nni hɔ obi bɛfa phone na wafrɛ na wadidi obi atɛm pɔtɔɔ wobisa sɛ na wei ofiri fie because sɛ wofiri fie a yɛatete wo wɔ mu a wobɛyɛ obi koraa wobɛsuro because yɛ baabi a yɛfiri no tete a yɛde ama yɛn wontumi nyɛ obi wobɛyɛ obi no na wayɛ obi bi anaa nipa no yɛ obi bi koraa wonni ho kwan sɛ wobɛyɛ no na me deɛ neɛ menim sɛ agye sɛ obi yɛ obi bibi ansa no wafa phone no wayɛ no na wei deɛ obi bɛba bɛtena phone so na wayɛ panyin bi pɔtɔɔ bra panyin bra wabɔ koraa na waka ne ɛyɛ ne dɛ na mmɔbɔ nti papa meda se na mebɔ mpaeɛ sɛ nyame ma wo kwantintin na kɔ so na ka nsɛmpa no ɛkyerɛ yɛn na ɔmo mu nim bible no yɛntimi nsua biribi mfiri mu na media adeɛ baako a mɛka ne sɛ proverbs bibi wɔ hɔ paa sɛ wopɛ advice anaa wonni obi a ɔbɛ advice wo a meka kyerɛ me nuanom sɛ wonni obi ɔbɛ advice wo a memfa nyɔnko fa bible menkɔka w'asɛm nturo bi na ɔkyena wode obi wɔ hɔ koraa wode w'asɛm to no fo no na ɔde asi abɔnten nti mmea bible na bible last one ɛsɛ bɛbrɛ na yɛ be Apostle Oko Agyeman papa enyimbi obade Elohim ya wo nhyira na onye okese onye wa akoma do ayidi nyina ma wo ene pastor Mensa pastor Chi enyimbi yawe wo nhyira won enyimbi so topic ade be oba papa topic na no eden asem nhwe na me Nyansa wanje mensem be akwe a na ngasa ne mfano wo bo World Cup na wo bo Champions League wejiska no ana de why papa why is akwo akwo we dija ma na ngasa obo break yi see we twa hu me be sise ma oda na atwans no tie break ni ti na na oto ne na enye na waga temi kobnani we je ni ma wa atwetwa mo a mebe no nwom no mebe no nwom ai na anya aponchi opapun anka pima amel ntajini nse bi na sisi fom na apopun gine ni tire apopun mienu a wapim kobra no kune kira na nya aponchi mo dieti no da hwemu kwi ne Nyansa me kira na ai iwiade mi Nyansa na ane ne de me kira na si se wafi ni mpam wa ba odwanim aponchim ndo da na aponchi kapina amel sofumu ne Nyansa kira na choesem na de ho mu nimi wasim blessing do ekem enti wujine Google TV station nkwase de nkote na wae bible na wase yenhwem na wonka no mu nsampere wo fa nkyerɛ ye no wo wede no watotum na wada atoto na wakɔ aka fa nkuto enti no na medum kɔbrane weje ni ma waje nkɔfo concentration fee 5 million 6 million 7 million ɔde stand president ɔkɔ wedi ni na Nyansa mɛkyɛ no ngiji nkɔfo iska na fa stand president papa Nyansa na ngi ensem ni bi ni Nyansa ni bi ni papa enye one way preacher topic e be do ams na apostle topic e be do quotation be na be fon wo bible ma oba kire dai nsem bi butum abadam na so onam da ye wo afosi ne ye wo afe no kanya mesam aka ya wo ne nsam no amma mo quotation do bible ma aka de sisi do me ni na we si topic no de pepe eyi nti no onam do me da bia me da mo bo mempa ya meka dai anya sasa abonsam wudi fusunsun bon sama no bona anya no bona nimpa bon abakamala kwabena modo abaka apostle kwa Agyeman no do misi living away ontwe no butu okura bie na baasa ontutu nkonkehye London one bridge kasena ase apostle ndenyu bi obade Elohim ya wo nhyiraw
na nya okesi me chema da Abigail baby bibi owo bia me dina no kwabena amen ya do ba de ya wase e ya samo hwe na Nyansa ekura wo da anje won sam Proverbs 13:13 Proverbs chapter 13 verses number 13 verse 13 hwe Bible no but verse number 13 Bible ne nkasa yiti obade asem ose me nkasa do obu asem animtia do obu onyankopɔ asem animtia no ode ose ye ba ne ho so ode ose ye eba wa ho so de osuo mna no de osuro nyankopɔ mra no benya ketua onyansafo nkyerɛkyerɛ onyansafo de ba de nkyerɛkyerɛ ɛyɛ nkwaso tire aye di free owo fidie mu edi free onipa de ebeyi wa fidie mu owo fidie mu but what you can we chef idiom yanko back ni fe yanhwe niema no play back biom akwa ni akwa no abro no ni Nyansa agye ne nsam ana obuya ne Coutinho's Rob Company Sterling up alongside Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has Rob Company Sterling up alongside Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Oh, Coutinho has Rob Company. Sterling up alongside Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson face to face with Fernandinho. Henderson! Oh wow! Wait, you think ye say anko ye nsuo nche den nim. Raheem Sterling for Liverpool. He's seen Henderson. Face to face with the on the national can baby on to be sassy no can moble yen ye ble inte da fon gwa tu fedi mo mi aduma ye se de tu fa nya afepra ho ni ye di ya no da fon gwa tu fedi e de na da fon tu fedi mo moble yen ye ble inte da fon gwa tu fedi mo mi aduma yes de tu fa nya afepra ho ni ye di apostle ko adwumasia de be pa cha e de na da fon tu fedi level hwe ana Angye wo nsam de me pa kira wa ne se obiara wo Nyansa but Nyansa ekura wo ne Nyansa ben e fam ha Nyansa ahombani Nyansa eni tie Nyansa Nyansa ye didi ewuo Nyansa ye de kasatia kreta no Nyansa ben na kura wo sabre obiara wo Nyansa na level ben ene waduro hwe na wo Nyansa no Angye wo nsam mediasi obetini afre me na ma ne me de to so ene gu me din na se no kitwa bia nswa sponsor na ya wada obade adma mintimi nya dan emra mini obi o sponsor me nipa mako bade nya wadom ma me maboafo ya we nhira mo onya mako maso ade ma mo kasim bubodin a wanya ma mo bi din pe na ma ya yepe mu ne mo mesre obade ya wese ono ohira onima boafo onhira mu nyina no nyo bi akoma so ade ma wo na ba bi obi bi di support nkwaje sem no yawe on mama yuwa mu didi mu nsa da on fando ba ya show me zia so na bibiara no mu di mu se wura mu botomu a ensi bibi so na mu ntimi fan support obade ya wadwuma na musu nya bi fa mo bra ne mu dia me ka chewa ne se hwe na wo Nyansa ekura wo no anya wo nsam enama ni 0242 32 71 72 ya ponanti bibia so betimi afre me betimi asa afre 020 72 11 337 person send bibi mamia betimi asa ni afa ni na betimi asa ni afa so obade nshira bebre pastor mensa yanko yo apostle yanko ya aboafo so we asi da wasi emebo no eda wasi bebre se Nyansa no enyi ensam odofo ya wo nshira so ahwe nkwaje sam bedu sam pempen soe ebre no aye bra enisa timi twani toto na yakọ na sese eye amanonifo contacts no mfa into screen so emfa maye na wono so emfa na kama make how say living yawe asafo ye wo branches ne bebrebe na ye niwa branches ni bi na asabre mi de tu dwade ma wi a nkae no e de betu screen so e de ama breku wo breku a living yawe
ye pie e wo breku aha etu wo breku amisro ti number we na hye nso 0267 766 780 0267 766 780 living yawe breku frɛ na oni yembom enso memre da ebe ene memre bia senya wo senya nso a tie number na hye nso ema me 0248 211 806 0248 211 806 living yawe senya frɛ na oni yembom enso memre da ebe ene memre biara Madina wo Madina ni important wa misraw fa number na frɛ na oni yembom enso ewo Gina International School ewo Madina Washington frɛ 0241 558 889 0241 558 889 living yawe pram wo pram ningo dowenya ni important wa frɛ 0244 797 168 0244 797 168 living yawe pram ene no tema newton for bon frɛ 0547 885 292 0547 885 297 Saranso ena Cape Coast yawo Elmina Ankafo Junction Cape Coast yawo Elmina Ankafo Junction opposite pair eho ena living yawe yawo ye signboard esi wo kama bo mu say actual living yawe ewo so wo Cape Coast mankasim ene important mo frɛ 0547 617 142 and as 0235 848 096 living yawe Cape Coast eneno Mr. Bebre na me ka wo say dwumadi se wo pese wo bo wo dwade hu dawro ewo enkwagye sam dwumadi so a odofo ensampo de wonya na wo de agye bomodin frɛ 0244 609545 0244 6095 45 and that's 0239 505147 na bomodin fa wo dwade ni bra na yembo hu dawro emfa emma na me fa akwenya iso aka kire wo se manso afo se min kan kire wo se yade enya de pa ti hwe na wanso a ti wa koko haw sisi yade eyemutim oba besia ba busumi so a de bia wo kwaye wanu dem misro manso afo se bra na sa ohaw no omoma eto entwa emma wo hwe manso ko capsule ko capsule se kira kwan manso ko mixture ebebo yi pa any obesima capsules enu so bebo oba we fichi chrome na bibia aye kama for 0272 019 917 and 0549 648 326 and 0557 562 988 orofo so we need to say ye COVID-19 era anya ba besuye ni na wo say boy ho ban yi e bra you so sanitizer any sanitizer wonsa so what you say very very important nose mask men fi ni agro na why we ni nyina wie no orofo eda so ka wade ba ko any say bomode na hwehwe delicious sobolo echira kwan na fa sanitizer wo minim so what you say aha enya dia virus bi kra be bomode so be fa okra essence delicious sobolo de ahode nuro ewom eboa ne pedua no yepa wa wo pressure high cholesterol wa wo immune system no abrase no ebe boost immune system no de ama wo bowa delicious sobolo ene tumi wo etiko kata oh men ha ho hwehwe delicious sobolo echira kwan na ebe boa wo na afen so bomodi ase wo be delicious plantain chips aboso kama plantain chips ba nti se de wo kromi bi
ebi o wi ana twetwa wonu mu techere maso aye kuro na bi we di omu di afafidie mu chese o wi a enika akono delicious ventures for omu di abra say omu di be somo eye ewo corona erei mu ma bibia aye kama edi ama misro upani dudu atu anasa upe bi ato eyisu a fra 0240 480 862 0240 480 862 bomodi na kopebi na ebe boa delicious for say from product no na nombi sobolo no na ebe boa ye pa misro bebre enkwaji sam dwumedie bomodi aso beso apostle okwaji masen na dwumedie abre na bribia odi abre etiefo ti mo amubu apostle bo ade nhyiramo numbers bebre na yabobo din ba enkwaji sam upeso support dwumedie 0242 32 7172 and 0207 211 337. So Jumedimu, now your life will never be the same. Nami cow say be up as all the maybe efa banker, a EcoBank Ghana, Koshiman branch, account name Philemon OKOH AGYEMANG, account number 144 1000 450 903 144 1300 450 903. Apostle, living Yahweh, Unshraw. Amen. Pastor Mensa, Pastor Chi, Yahweh, Amen. Amen. Now look at the empire, one of the friends, or the Ebequay. Amen. A tear for a seminar about Winchell. She now Nyansa, Angye. Transna pence and near Memo Wabrabum. Yes. A dear Ben, oh, ya. A dream that shall say yo. Nansuno, and no Abrabonco. At the same time, no, and natural concrono when Yankopon and Numasam, our dear Maunco. Jai, never wow. A Joe in Samoa, but you have waffle, no one know any waffle. A dubako copying, a dube piano, if you are now a ya or Jephobia and Frim. Ubiako baby, a copy baby, where you have waffle. What can say, Obi so. I didn't go with that baby. The 3 year, it will not casabia or it will be puffle. Diabrabo, Nyansa no, a show be na say, wow, chonfrio. And you know, you go bodies one pebiano, any pebiano co. Mesram, Mumiashi, who ye, the Nyansa no, a Jew in Samoa, which up a waffle or Jeffo. And so I know Zanka. Yanka, Banyaza Fonka Bida. Or bad Yamasami Abba Winche, no one tonight. Amen. And shall also. Amen. Then you flew a town for some. Now, wow, not Bobra, so be our was through Nyansa. The man you be a was as Nyansa. You be just as Nyansa. No, through Nyansa, wow, among your down queen ye. Or by the way, no, shall also. Amen. Amen. Bye bye. Bye bye.